Vremena, čast mi je da najavim našeg najboljeg i najpoznatijeg driftera. Bojan Kurbalija, ajmo veliki aplauz! Posle dugo vremena vraća se na stazu. Potas. Lepo izgleda, brate mili, ta pričunja što je oborio. Joj, pane, sam ti se malo, brate, reklame, pa to tebi sad sve... Prvi krug za Bojana. Bravo, doktore! Brate, gledaj odakle on počinje da ide na koso. Bravo! Bojan Kurbalija, drugi krug. Samo, brate, kažem gde ga zabaci gore. Šta? Odakle ga zabaci? Da, krene već preko 50 metara. I on razvije mnogo brzinu. I treći krug. Gledao.